Kalau baca perjanjian, kita kena baca penuh, jangan baca sekerat. Baru-baru ini Yang Berhormat Azmin Ali kata perjanjian perdagangan timah balas Malaysia US ni menggadaikan kedaulatan negara. Klausa yang dipetik ialah klausa 5.1. Apa kandungan klausa 5.1 ni? Ya, dia cuma petik ayat pertama dan sebahagian ayat kedua. Dan kononnya kalau US kenakan sekatan kepada mana-mana negara, Malaysia ni automatik kena ikut. Jom kita baca sama-sama klausa ini. Upon receiving such notification from the United States, Malaysia shall adopt or maintain a measure with equivalent restrictive effect as the measure adopted by the United States, or agree to a timeline for implementation that is acceptable to both parties to address a shared economic or national security concern. Ya, saya ulang frasa terakhir, to address a shared economic or national security concern. Apa maksudnya? Maksudnya, sekatan ini perlu untuk menangani isu keselamatan negara dan ekonomi bersama. Ya. Kata kunci di sini, bersama. Maksudnya, kalau isu tersebut hanya memberi kesan kepada keselamatan negara dan ekonomi Amerika Syarikat tetapi tidak memberi impak kepada keselamatan negara dan ekonomi Malaysia, kita tak perlu pertimbangkan.